80 on my boyfriend. Many 80 a jai 5 years ago. Girl, Cameraman in the Wajino, Zico, we are watching or Bibles and Baby and 100 cities. Upon Sabia, personal man is coming, man is go. Usum Sege, I'm the buy. Means again, no fear, not doing your motive bulldog, on manja, at bulldog. It's a woman in Jana, also a man in Jana, from Seminary. I buy a set of trouble on my man or more at money. As I saw on that. So, no, why in the kind of crazy? Young penny usually be out. A mention in Nina. Lemfi asa aka omuhu biem. Paulino there I make just suggest download Lemfi na issue. A free nay ekosi 9th of September. Lemfi says so issue Lemfi they send this guy about $50, 50 euros, 50 pound or chow 2% cashback straight and so we'll send this guy come on for now we home percentage. Lemfi pay and app a bit to me aye. And to just go straight on your Google Play Store and I say iOS never download the Lemfi. Kaisa Paulino, men I'm a catcher and to be use promo code Paulino POLEENO. Lemfi can surprise you anytime. And to just download Lemfi. Next start to use Lemfi. Now enjoy Nepal Lemfi edema lovely customers. Alright, here show be a higher Paulino multimedia. I'm here the fresh boy Papa J. And if I born komo kakra, me won one or two issue be a drop in kofobi cancer same be or say me ba na me be address na face so asembi ko mentiase asembi ko so mentiase no so no e wo say me ba na me magana fo hu how I 7 ankasa NCT me ankasa che ma dwene kakra concerning nan say me ko asafo powers ni fie ana say baby o mutwa e o mo content me ko ene ni team no ekodi enkomo na issue one or two be fra abama response bi akọ na sa response no ene de me konya ho no ase me hu be bia no kwen na ankasa efri enu ti na me wo ha ye ba be di enkomo before say be di enkomo no o Canada UK USA Germany France Italy Portugal Lemfi e wo ho ma use Lemfi fasten the scam baby a wo bia o de ba Ghana ye Lemfi send scam friend e bre wo bisuafo na ye nte o hwe ye free promo code nya Paulino POLENO o send ya Lemfi version no da show Lemfi look best rate on the money transfer market Momo so another bank account o de send ya e be ko ti send sisi a na fabre ebusuafo no akwanjis both films on YouTube ko share powerful videos ne go ko ne ko hwe bi subscribe na share ma obi also enya bi and share Miko asafo powers fie bebi o mutwa eye o skate ne wa asafo incident ne bae no concerning the manager ne be to abonten no na e wo se meko omo nso ho na mekoje omo nso omo side because me mitiwe se password e be kan ya ho asema me nko password ho biom enko busa password se password aseme na wo kafa ya ho da bi meko ya wo nche meko busa ya wo se ya password si say ni say onso de any say oh at times ye content and say ye din koma mo hwe be bia ansem ne free ba o manager ne ba bonte be cast e be cap asem e de fast for powers ho enti men san ko hwan ho bio na men ko busa no I was some score ayo ampra ho de men ko busa ampra say ampra the manager ka fast for powers ho nie e no kwa na say no kwa debi or say me ko asafo powers na nkasa de camp enti me free powers nka me pese me jano na powers ni oni Ghana enti o say me ko ni team no ho na me ni team no ko di nkomo na de manager na ka na me busa team ni say ni ye ka mo nso mo de ne say enu ti de ma me ko enti mo amo say man ko ho no man ko di nkomo no say ka me ko me ko ampra mo ho ansa na debi anasa me ko ampra ma free Mr Ampra 2 times medical free ampra satan ko na manager ne mekasaye na manager ne nya ma out medical free no me free no ka tell me say oni kumase that very day me ko powers mu fie ho e wasafo any team ni ko di nkomo no that very day na me sanso free Mr Ampra wanfa e bia no hu ni say me interview no enya akonya na watena so enti wanya den wanfa yemfa nti ho enti mo amo say mako one side nko mako so me market any fans na kwedi nkomo na maba hu fie no makwedi nkomo because meja at the other side na free my friend Mr Ampra 2 times one also oni kumase second time wanfa me call so what I say enti no se me nya chance na nka me call kwetwa no so ye de account na date aba me jaha ne say ebra na me ne powers team ni di nkomo ne camera guy ba ko efe ni Zico e ka chia me say obo manager na efe no governor one no manager one no agene girlfriend okaye o video num se manager na agene girlfriend abro mo ko ajusu ko bo show a stone boy ebe perform ye sa yi time na mo ko show ni bi no
ɔne ne girlfriend a friend Dorcas in this side Tiwaa ɔmo ne ne kɔ na hɔ no no da so date girl no na manager na gi girl no afini sɛ according to Zico P IFN 80 the cameraman of Asafo Powers na sa video no ba na chi no me hu sɛ girl no a friend no ye Dorcas na sɛ Tiwaa no enso aba bonte ba kyerɛ sɛ sa time no mo call Stone Boy show no na ɔne Zico na jai for the past 5 years no mo jai for the past 5 years no mo ni hɔ na mo ni hɔ de mi busa sɛ ɔne hwan ene call adwuso program no yenko tie nkomo a Tiwaa anase Dorcas no ede betu dwa concern asɛm a Zico ekaye ede fa ne ho sɛ manager no agene girlfriend no and answer Tiwaa also ede ba yenko tie ne nsamra sisi a Cameraman chia ahwefo ne etiefo mo hwe okay nchia ba konso nkoma governor 1 asɛm no nyina de etie nie 80 onya me boyfriend 80 your boyfriend Debbie many 80 ejai 5 years ago kra etwam kra 5 years na asɛm na okay 80 your boyfriend 5 years ago ni pay su social media ma hu se so mo ka se woni 80 sha se de 80 ye no 5 months ye ni odi tu no nti 5 years yi de ba menya be ma nya no kreda meni ni de 80 5 years etwam na de ma me ne ensem we nyina ba ma me ne 80 sa eko father amfo ana say amafo kasa ye me boyfriend no de tie nie mo last time be no frame onye obi kram ni di nkomo sa asa one bi o wa no afrem no achia okay nti we no frame no say o omo kobo show bi go Stone Boy ajuso Stone Boy omo ni Stone Boy na yeah ajuso Stone Boy ajuso program me kai nti omo ka no medikan okay ana o ya say o sempesa me baby nko ade a metimi ayeden aba me ba na ma nti we na me call bi program no so ye ma ade eche okay nti ade che na ye call nyina ye call asafo nti ye call asafo na omukotwa omusketi no sata na me ntwa bi da na just say one a program na nkasa wo call and when they invite you back because me ntia se won say was 5 years ago nti then na wuti bi ba sa program ni bi na meka say ni enya aka ye date ya che ntokwa bi ama ye ntam ti ni enya aka ti ho otimi frɛ me ba nya obi am ni di nkomo gidigidi ho a otimi frɛ me kyerɛ me me to nka acho na ho te sɛ okay nti program ni de eti no cameraman no ana frɛ me sɛ me mbra bi okay nti ade kyen na omukotwa skate wo asafo no me na me ti ho bi nti me na me ka kyerɛ power sɛ cause na mani je ho na me ka kyerɛ power sɛ o me pese me twa skate no bi pese me bewura mu bi ana ye no so o me de oni me dada me nye awoho nti no metimi ayede kwan da ho betimi atwa bi nti first day no kra no try me hwe na odi me twa skate ni bi nti when ye wie ye twa skate ni wie ye no ana ye ba fie o se o wie a o chiche scam obi a bi so wo hwe enkomo ya Tiwaa ADD a ne se obeso o chese de Zico be kan no 80 be kan no nokra bi anim what you say the 80 be kan no nokra anim according to 80 no so no o chese wo ba ye no wiki bia wo be ye pro wo ba na so mo betwa video na Mr Asafo Powers emoska ono so moska Powers moska ono so 100 cedi no the account e to the between about 1.5 no the account asɛm a Zico ekaye no mu de muntie de Zico kan no muntie de Dorcas kan no na afa mu fancy na mo hwɛ sɛ mo mienu no why na eka no kra yenti asɛm a Zico kan abra me kodu fie wa ɔne abele nkomo mu ni mi di ye no concerning Zico girlfriend o mo se ne manager ade no muntie nkomo no sisi a mo de mo hwɛ na mo amongyaji tu no na mo hwɛ ade ɛna ɔne ne date opa busa muntana na camera guy na girl waje no Zico we waje no mami musa Zico na godi de ntia mama ha say me ba ba ye bibia ahyemu obi a ne mo say asem ne ba de be ba out no ne yanso ya akwape mu nkyiremu issue bi high fi ba bi na eba what you say ohwe obe blame we bet e bia na bibiki to bi na kofa nsem nyina ye de e de bantina ne ma shada ba fie ma nko ba bia ma ba fie somuje house na me wono Zico boko de Cameraman doko fantastic now fanboy say pa na o me ya jo girl feel say asemo yeso de iska about the same
Oh, me de nyame ngena ka mutimi ngime ge. No bele buti. Na say o say wa Jidokas. Se ge oge na adwu na emre, ana no be di akiri. Na wo wonya nguase a me obi do aba adwuma, wo so nam fi wonya hwe. Na me fan say wo meni murada. So, enti wo nam fi anya hwe de adwuma yi kakranka be ko ano. Nti ba se a. Wanya kwa benya ka hye wo. Oba e busa na oba bia na man 100 series. Opon se bia pause me maniska wo. Wo ya adwuma ni wi a. Ye pon adwuma, oba diska bia me maniska. Ogene de wi a wo sa mani. Sama de bia man tumuda. Wow. Or the 50 pa or 100 series. That's 1.5. 2 days be 1.5 no oje. I'm the man. Together na me na me asa say like otiti fit me say me boa no. Chom na me kan na ejuma. Ave manja ba set so a. Na wo manja wo ne enkwa menu like o ma menu e wo ayi. Na ko nyamba ko achi. Didn't say basa. You must say basa. Next mo kaka nyina me mu say like sebi. And ko say girl on no ho. Ne sia. On girl no tena no. The girl no girl or didn't take me no afre no nko. Usum say gay me na me buy. Then say basa, me na me buy, then say basa. And 2 years we na pause can say manager. Last time I ko bulldog ko buy re. Me say no ofia wada wo. Not doing your moti bulldog on manager. Et bulldog. Buy re. Me say no ofia wada wo. Not doing your moti bulldog on manager. Et bulldog. It's woman in Jana also your manager now from some manager. By said to swab who on my man or more admin. Answer son on the dada. What's a problem? It's your better I respect it and pay for the woman. So this is the conversation my boy mama she too nina. But me mean chere because it's a girl need deny say no ni Ziko ni ho. And Ziko so chese satan no ni ho information me nya chese omo free adjuso bedru ye no. Ziko any girlie e ko fie. Information I'm picking from grounds teachers. I'm free just no. Only girl ni coffee. I'm a girl ni debe 1 week. Oh, Ziko ni chai. Oh, baby, only Ziko ni say as a force here. I don't know. But information me menya from grounds teachers say. Na girl no oh Ziko ni chai. But girl no so chese say only ni jai 5 years in here. When I quit the Sunsuni Afra case in you. Sunsuni Afra case here be any. So what I say? It is Ziko chese. And you know, Craig get a 5 years. Say, oh, omo jai, no mamba back. Omo ko, no mamba back. Akwe off and on. We omo ko no masabishi. And that time no omo ko just so there. No one anywhere ho. Omo free just so ba fie no. Or ban ho ne dem na no get no wo. Ah no omo hye ho ye bibia. It is good to chase still na the guy ne kan no boa. The guy ne kan oboa because no ne get no ho na manager na jiga no efro no Ziko ni nsem. Eti when no man try say menya Ziko na me na yeden e di nkomo no wa bie nsem ni ye de akire because girl na sama wa be kan no na kwese Ziko no twa ntro de Ziko ni kan no twa ntro ene de abele mu nyina kan no pese say ntro ni say enye no kwese na one girl no na even po no ma me musa asem o me ni password na me manage password na say password girl one na jai mpo a metimi akwa no ana me bisa mo just a question. Bibi ensi ho kwan. Anase bibi si ho kwan. Ene me to ene ama comment section for no. Say wo artist ni ex-girlfriend utimi date no. Anase utimi date no. We dey me to ene ama mo keke. Enti the issue na ekoso no. No kre ene ye dey pese ye hu. Me ko na ye ko no ye pese ye hu se asem no say ni yabeka monso mo side ne de utimi nti asem na nipa ne yaka asem na against no wasa ko nipa na ono ka asem no for another information there be ko de ye ka against no koji on side of the story never bra because manager ne be kasa wie ye no me so obi e blame powers oh powers e greedy powers e say me fight my powers me kasa my powers se abra emma kwan a enka ono so ka me na di nkomo and right now no kwa no it is open so mo ready na say reach out I will come and talk to them. Na yenye omo side of the story. Asumdwe na yenye na yepe. We are fighting for peace. But what me na make can say? We are fighting for peace. Yepe say asumdwe ba. Say ne powers. Any Mr. Ampra esa ye adwuma. Menim say Ghana for mu nyina mani baji. Obi ene baji but e ba ni say ya. Say obi two asem no bomb no ko one side. Na say the other side no so entimi ansave bomb no. No omo so express niam bi a show omo so anymore. E ba kwa say one side show. But yeah, try see ebe ko na mo so mahu omo so no omo story kuta omo so far concerning the SN nyina eti ye kawe
ne akawe ne de gu ade so ne so ne so ne ahwe ne hu oh ade no kwa no there is a point from somewhere na me information kura me gada kwa on ground so no me mpese me ba bonti aba beka se me kase me beka sisi ya e beka kwa say o kase bia wonim information me gather from ground so no kura che say ba ku benya enka omo ye adwuma na so because of obinti no ba ku benya enka team no nyina san eye adwuma nanso obinti team no ehunu kwa mfaso ye de eye adwuma na boys between us of Powers and Mr. Ampra no Powers kura ko South Africa na kwa kase oni Ampra any issue bia okoka so oni Ampra oni issue bia so oni ni issue dia e die ne man ye issue information me ma gather from ground so no those two guys no omo nanti as friends abre aye niam abre but omo che say obi abehye omo ntem what I say nipa bi na abehye omo ntem e na create problem e ma boys ni mienu because me koduru fie na me no omo di nkomo no omo ka say Asafo Powers and Mr. Ampra we ni problem bia team ni so omo ni we mo ni problem bia o omo ni Mr. Ampra nko for omo any problem bia nemom di o show omo finfin na o create problem a omo no ono no money no problem into the o pass me boa ye nko ni nkohwe nkomo a omo kan e de fa sa asem na me kan ho omo so Ampra de any issue nemom the manager involved ti asem a be do fie ho no omo ka de fa sa side no ti ni nsam na sia ne wo say yeah what to come mampa ka what to mo so na wo di na wo be paso de on to come bia say company ka de dabi on to come bia ti ye de kasa ye ka bebe kasa mo ka bebe nyina no ye ni Ampra ni issue bia o okay menje ne nya to mo be ka manager ni film na omo mienu mbra na simple asafano obi pen say me ben Powers chain Ampra those no me na WhatsApp wa but obi a won de me ben Powers chain Ampra those nyina yetimi hia toso san die fen no Ampra ni die do fen no toso roso okay die ni de fen no ele hu mi sia ya hu mi ko ntwam toso me baba mani osoro hu mi obi jealousy a abechia me ansa na otwam okay enti but those obi a de oben de me ben Powers chain Ampra obi am penisa me say me even me am on chen kwan me course fra bo chire isi am for that is here o fra bo chire isi attest me o how mo no kwani na da ho no it's up to last hero any Asafo Powers it's up to them because ebiara mo starting obi ani ho mo starting ebiara obi ani ho you say so obi friend nyame na obi nyina ho bi ebiara mo starting obi ani ho mo na mo fight be do stage bi and obi so be de ebobo rem e di se nipa ko na obebo rem ne be sem ntem na mo feel say bebi a mo free mo kai mu nchi na mo feel say chale ye fi ha ne ba ye ntu bibia ngu ne ensan na te say ye nua wo be ye wo de me so me ye me de ne mum ye nyina ye so betime hia na ye bia afen sen ka omo mienu no transfer side no anke beboa ye ni hase ye be create confusion na de ama obia e ya asundue enya ye nyina ye pe those boys have done well on my adwuma apage the face of a content creators e wokumase de bia me ka say se ka content creation pa die on TikToker any YouTuber kumase na ni nyina gina this time de bia me ka say no kire mo adwuma kumase for ebo on social media to entertain people no anodin we are giving them news, we are giving you reports, we are giving you content all the time. Niema kumase de bo social media. De page the face of social media. Content be bia no kumase for boys near. Na TikTok. All the big content creators on TikTok no more na from if you kumase. Enti no me catch us of Powers, me so free South Africa ba be do Accra. Me catch and say, on Mr. Ampra no they should try. It be possible. Say e wo mu say o metima ye adwuma bioma. Mo show bia. Mo show comment for any the comment for keka. Mo show bia. They should focus on their life and their career. E hunu say, chale. Say nipa boni for say ntem ye ma nanimu. Na wi ase. Di bre o ye ni kaso. Ye ni kaso a time and season. E bama wa na bama o. E bama wa na bama o. Me try as a menya Mr. Ampra. Na me no so aye de edi nkomo ni team ni nyina one ni Zigboot.
any ahafo metro say menya guys no nyina na me no modi nkomo the last time so mo ba mention o password o ba mention no me hu o mo so me ka chen say eyie no on fa so fa nye bibi o tie ama o timi ni faro no e ba mention beto ba won timi mani mu so ba ne na ma kire ho ba bi no koye that's good ye pebo asiri nyina asem ye ntan obia nemom mumma no kre enedi mumma no kre enedi wo muntem mama mu bia mehye muntem mesem mienu ade am building for years no nipa ba ko bi e de one day papa be sem muntem debi mumu ni na ho se munye djuma biom kra na that relationship that friendship no mudi pay the face of asafo no mumma sa friendship no enwo ho na emmo amo because we are say ensaktia we ni nyina ntumi nyepe ni nyina entumi enyepe so Zico any Dorcas story ne de Dorcas aba be kan de Tiwaa na aba be kan de achichirim me try say menya Zico 80 cameraman na me no so di nkomo no biebie mu ye sa time na mo kwa adwo no me de menya ne tia say o mienu ya ne ba fie se na me de kai aka no o ba fie so no no won ho be for a week na sa time no won ho for a week sa time na manager no so ne ge no wo ho na that is another question me bisa time mo free adwo so ba ye no sa time na manager no still on ge no ho na say from there no manager ne ba mu. These are some of the questions me pese me bisa two ni nyina me dey the fresh boy papa je yegusua edi nsem na chide beba bia no ye baba maso atumi ate yenko ba bia we are still in the hood. Thank you for watching. Peace. We are out.